A regata Mar de Finisterre, trofeo Pitusa Sabín, cumpre este ano 33 edicións, converténdose na máis lonxeva das que organiza o Real Club Náutico de Portosín. Nela prevese a participación de ao redor dunhas 25 embarcacións, chegadas todas elas dende diferentes clubs de toda Galicia. A proba será ademais este ano puntuable para o trofeo Presidente Xunta de Galicia. La primera regata que nació en este club y este año además pues tenemos una muy buena noticia porque además de ser, como en las últimas ediciones, valedera para la Copa de Galicia de Cruceros ORC, se incorpora al Trofeo Presidente Xunta de Galicia que forma junto con la regata Infanta Elena del Real Club Náutico de Coruña y el Trofeo Príncipe de Asturias del Monterreal Club de Yates de Bayona. Por lo tanto, bueno, pues pasa a estar dentro de las 3-4 regatas máis importantes de crucero que se celebran en nuestra comunidade. Dende hai 7 anos conta co patrocinio do matrimonio formado por Pitusa Sabín e Jacinto Hernández, que exercen ademais como mecenas da regata. Un lapsus de 2 años, por culpa del COVID, nunca nos ha pasado esto. Venimos siempre cada 3 meses y nosotros que vivimos esta pandemia debido a nuestra actividad profesional en primera línea de fuego, ha sido 2 años de un estrés tremendo, de manera que estamos contentísimos de poder volver a Galicia, disfrutar de esta tierra e nuestra ría. A presentación contou ademais coa presenza do alcalde Luís Oujo, que fixo alusión á importancia de poder acoller este tipo de probas, que se converten nun polo de atracción de visitantes. Oujo agradeceu a xenerosidade da familia Hernández Sabín polo patrocinio da regata e destacou tamén o traballo realizado polo club anfitrión, que fai que cada vez se coñeza máis e mellor a localidade. Non é a primeira vez que falamos, presidente, de que nos gustaría un náutico de Portosín, o Real Club Náutico de Portosín, participar na regata Trofeo Presidente, non? E iso é porque se están facendo as cousas ben. Cando alguén consigue objetivos e ten estas boas noticias, non é por casualidade, é porque hai un traballo detrás. E eu, cada vez que veño ao náutico de Portosín, non me canso de agradecerlle pois esa boa xestión, esa boa organización e tamén pois todo o que ofrece o náutico de Portosín a Portosón. A imagen que nos dá o náutico de Portosín pois é internacional.